Veliki pozdrav, dragi moji, dobro mi došli u moj novi video. Ovaj video će da bude veoma zanimljiv jer u ovom videu ću da vam pričam o tome kako sam ja monetizovala svoj kanal i da li ja zarađujem od svog YouTube kanala i koliko sam ja to zaradila do sada. Dobrodošli u moj novi video i dobrodošli na moj kanal Tasty and Simple Food Recipes. Znači ovako, ja sam svoj YouTube kanal napravila, evo ovdje možete da vidite, u stvari okrenut ću pa ću vam pokazati. Ovako, ja sam svoj YouTube kanal napravila 12. novembra 2021. godine. Eto vidite, tu vam to piše u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zatim, ja sam krenula sa objavljivanjem videa na kojima pretežno kuham. Čitav moj kanal, većinom su to recepti. I znači, krajem 2021. ovako, ja se vrlo dobro sjećam, bila je korona. Samo što u početku ja to nisam nekako ni mislila da ću ja to uzeti za ozbiljno i da ću nastaviti ovoliko dugo da snimam i da objavljujem videe za YouTube. Znači to je bio kraj 2021. godine. Ja sam snimala jednu čitavu punu godinu i objavljivala videe da bi ovako, ja mislim, negdje pred kraj 2022. ako se ne varam, monetizovala svoj YouTube kanal. Možda ovako negdje oko novembra ili decembra 2022. ja sam monetizovala svoj YouTube kanal. A da bi monetizovali svoj YouTube kanal morate da skupite 1000 pretplatnika i 4000 sati gledanja. Kada se sjetim, kada sve znači uzmem u obzir, kada sve saberem i oduzmem, sakupljanje tih pretplatnika i nije bilo toliko teško kao ti sati gledanja. Za mene, ovo govorim lično iz svoga iskustva, možda je nekome lakše da prikupi te sate gledanja nego pretplatnike. Za mene lično i za moj YouTube kanal bilo je teže da ja skupim tih 4000 sati gledanja nego 1000 pretplatnika. Kako možete da dobijete pretplatnike? Pretplatnike možete da skupite ako objavljujete shorts videa. Znači tu možete da nahvatate dosta pretplatnika. Ja sam tako nahvatala dosta pretplatnika preko shortsova. Znači preko shorts videa možete da skupite vrlo dosta pretplatnika. Zatim podijelite link svoga kanala na Facebook, na Whatsapp, na TikTok. Može se neko preko tih znači socijalnih mreža, može se neko tu pretplati, neko mi se pretplati preko Facebooka, neko preko TikToka, neko preko Instagrama, neko preko Shorts videa, tako da sam ja uspjela nekako i preko Telegrama. Sjećam se u to vrijeme da sam neke subscribere prikupila preko Telegrama. Znači, nije bilo puno teško prikupiti subscribere, jer sam ja imala u to vrijeme, a i dan danas imam prijatelje, znači koji su me baš puno pomogli u tom periodu. Ali skupljanje tih sati gledanja je bilo baš onako teško i iscrpljujuće. Znaju ovi koji su sa mnom, znači od samog početka, kako smo mi to radili, kako smo nekako brže uspjeli da skupimo tih 4000 sati gledanja. I hvala Bogu i hvala svim mojim prijateljima koji su bili uz mene, koji su mi pomogli da skupim tih 1000 pretplatnika i 4000 sati pregleda da bi ja uspjela da monetizujem svoj kanal. Nakon što monetizujete svoj kanal, mislite da će to sve da bude lakše i lakše, ali ne, naprotiv. Tek kada monetizujete vaš kanal kreće još ta neka veća borba i borite se naravno da uspijete da zaradite. Pa koliko toliko za neke svoje osnovne potrebe. Ja mislim da svakoj ženici vrlo dobro dođe
ti neki 100-200 dolara ili ti eura, zavisno u kojoj valuti primate vaš novac. Ja sam zadovoljna koliko god da dobijem, ne mogu živjeti sa tim, ali mogu sebi nekada priuštiti nešto što mi se sviđa i kupiti nešto što mi se sviđa ili mom sinu, na primjer, da ne moram tražiti od svoga muža novac. Ovako, sada što se tiče monetizacije, ja sam znači monetizovala svoj kanal i mnogi sada misle ja zarađujem 1000. Ne. Znači, ja sam za svoju prvu zaradu sam ostvarila, ja mislim, slagat ću vas, 2023. 2024. Možda u 2025. Ne, u 2024. godini sam ostvarila svoju prvu zaradu. Nakon 2 godine monetizovanog kanala, ja sam, znači, zaradila čitavi 100 dolara. Zamislite, nakon 2 godine objavljujete videe, hajmo reći, regularno, nekad svako 4 dana, nekad svako 5 dana, nekad u sedmici jednom, nekad u 10 dana jednom, nekad svako drugi dan i nakon te 2 godine ostvarite zaradu od 100 dolara. Ali ja opet kažem, alhamdulillah, ja sam zadovoljna i sa tim, jer na taj način nekako je se sav ovaj moj trud i rad isplatio. Od čega zavisi koliko ćete vi da zaradite na YouTube-u? Od čega vam to zavisi? To vam ne zavisi samo od reklama, zavisi naravno od reklama. Zavisi vam također od dužine videa kojeg imate. Znači, ako imate kratke neke video od 2, 3 do 4-5 minuta, tu naravno nema prostora da se ubaci više reklama, tako da vi nemate više zarade. Na svakom videu koji je duži, ja mislim od 5-6 minuta, hajmo reći preko 10 minuta, 10, 15, 20 i tako dalje, vi imate tu više prostora da se ubaci više reklama, tako da možete i da zaradite naravno više novca. Što je duži video, tu se ubacuje više reklama i tu se naravno ostvaruje bolja zarada. Od čega vam još zavisi koliko ćete zaraditi na YouTube-u, znači to nisu samo te reklame, dužina videa, to je publika koja vas gleda. Zavisi vam zarada od publike koja vas gleda, znači iz koje države vas gledaju vaši pretplatnici, vaši gledatelji, vaša publika. Znači, ako vas većina gleda iz zapadne Europe, kao što su Njemačka, Švicarska, Holandija, Amerika čak, onda možete da ostvarite veću zaradu. Ali ako imate gledalce iz Azije, iz Kine, iz tako tih država, onda vam je, ili sa Balkana čak, onda vam je, ja mislim, zarada i manja. Ovako, ja ću vam sada pokazati, znači, odakle mene gledaju, odakle moja publika mene gleda. Ovako vidite ovdje je geography, znači ovdje su države iz kojih mene moja publika gleda, naravno. Evo ovdje ćemo da stavimo za videe. Za videe, znači ovako vidite, evo 19% me gleda iz Hrvatske, 16,5% iz Bosne, 9,7% iz Srbije, 5,2% iz Emirata, 2% iz Amerike, 1,7% iz Kanade i 1,6% iz Njemačke. To je prethodnih 28 dana, a za shorts videa, ovako vidite, najveći postotak me gleda iz Arapskih Emirata. I ove su ostale države: Velika Britanija, Uzbekistan, Sirija, Amerika, Jemen, Meksiko i Iran. To je u prethodnih 28 dana što se tiče, znači, država iz kojih sam ja gledana. Ovdje imate zaradu, koliko sam ja zaradila za prethodni 6 mjeseci snimanja. Ovdje imate, znači, sve od mart, april, maj, juni, juli, evo august je već počeo, znači.
Vidite, evo, u martu sam zaradila $19. Znači, za mjesec dana nisam ni $20 uspjela zaraditi. Hajde, eto, tu je i donekle dobro. U aprilu sam zaradila $11,84. U maju $11,14. U junu $8,80. U julu $7,93 i ovdje već sam počela u augustu pomalo da zarađujem. I znači ovo je posebno sam prikazala za sve one koji nekada ostave komentar na vide i kažu pa eto ona zarađuje pare od ovoga i ona živi od ovoga. Ne živim od ovoga niti zarađujem kakve pare. Znači sve, evo da imam svaki mjesec $20, znači moja najmanja zarada treba da bude $100. Ja trebam 5 mjeseci da objavljujem regularno i redovno po $20 da bi za 5 mjeseci skupila $100. Znači, niti možete da živite, niti da zaradite neke Bog zna pare od YouTube-a. Sljedeće što vam pokazujem jeste moj video sa najviše pregleda od 7.500 pregleda, 235 sati gledanja. Na video 7.500 pregleda sam zaradila $16,22 američka dolara. Cijela. Znači, kao što vidite, ja na ovom svom videu imam 7.500 pregleda. Sati gledanja imam 235. I na ovom videu sam dobila 20 subscribera. Znači, vi možete da dobijete subscribera, odnosno pretplatnike, također i na dužim videima, ali i na ovim shortovima, odnosno kraćim videima. I na ovom svom videu sa, hajmo reći, najviše pregleda sam zaradila $16,22 američka dolara. Većina, znači, gledalaca je gledalo 1 minutu i 51 sekundu. Ovdje, samo malo. Impresije su 13,5 hiljada. Impressions click through rate je 6%. 6%. Dužina gledanja videa jeste 1,51. I ovdje koliko sam zaradila. Veoma bitna stavka koju ću vam pokazati jeste RPM. To je znači zarada koju ostvarujete za svaku 1000 pregleda. Koliko zaradite na svako 1000 pregleda. Znači ja ovdje imam po 1000 pregleda da mi oni plaćaju $2,15. $2,15. Ja imam 7.500 pregleda, tako da sam uspjela na ovome da zaradim $16,22. I ovo vam je vrlo bitno. Što je ova brojka ovdje veća, revenue per 1000 views, znači što zaradite više na 1000 pregleda, to ćete naravno više i da zaradite na videu. Ovako, znači da se vratim na moju zaradu koju sam ja ostvarila od kraja 2022. Znači kada sam monetizovala svoj kanal, znači od 2023. godine do 2026. godine. Sada je znači 2026. Za ove 3 godine ja sam ostvarila 2 pune zarade i 3. očekujem možda ako Bog da inšala narednog mjeseca da ću biti isplaćena za svoju 3. zaradu sa YouTube-a. Kao što sam već napomenula prethodno, prvu svoju zaradu sam ostvarila za 2 godine. Znači za 2 godine objavljivanja videa regularno i redovno ja sam zaradila $100. Za pune 2 godine $100 američkih dolara. Sljedeću moju zaradu, odnosno svoju drugu platu sa YouTube-a sam uspjela zaraditi za godinu dana. Otprilike tako za godinu dana, od 2024. do 2025.
ne znam koji je bio tačno mjesec kada sam bila isplaćena, ali 2025. godine tako nešto da sam bila isplaćena, čini mi se, možda krajem ili tako nešto. I sada ako Bog da očekujem svoju treću platu sa YouTube-a. Znači, eto koliko ima mjeseci. Zadnji sam bila isplaćena u januaru 2026. godine. Znači, od 2024. do 2025. zaradila sam svoju drugu YouTube zaradu i bila sam isplaćena, u decembru sam ostvarila tu zaradu, ali idući mjesec budete isplaćeni. Tako da sam bila isplaćena u januaru 2026. godine. A ovu svoju treću YouTube zaradu sam zaradila, znači eto od januara do sada je juli. Možda ću biti isplaćena do kraja mjeseca, ako Bog da, jer mi vrlo malo fali da kompletiram ovu svoju treću zaradu. I kao što možete da vidite, svaka moja YouTube zarada, znači nekako se smanjuje to vrijeme za koju sam uspjela da zaradim taj novac na YouTube. Prva zarada je bila najtuža i bilo je 2 godine. Druga zarada je ostvarila sam je za godinu, ovu treću, eto, haman za pola godine. Tako da, ja ipak mislim, iako moje brojke, ni novčane, ni brojke, znači pregleda, ni komentara, ni svega nisu baš najbanije i najbolje, ja ne želim da s ovom mojim videom vi dobijete nikakve negativne znači vibracije, već želim da vam ovo bude podsticaj da nastavite da snimate, da nije ništa nemoguće i da sa svakim danom koji objavljujete snimate, možda postoji šansa da budete sve bolji i bolji, da imate više pregleda i pretplatnika i da vam bude veća zarada. Meni je došlo stvarno milion puta da odustanem, ali nisam odustala, još uvijek sam tu, kopeljam se, borim se i nadam se da će nekada se popraviti i moja zarada na YouTube. Što češće znači objavljujete videe, što ste redovniji, regularniji, to vam je i veća zarada i YouTube više preporučuje vaše videe. Ali kao što znate, kada svi imamo i živote, i porodice, i djecu, nekada imate previše obaveza oko kuće, nekada imate previše obaveza oko djeteta, nekada je dijete bolesno, nekada ste vi bolesni, tako da ja stvarno ne uspijevam ponekada da objavljujem svoje videe i svoje recepte često. Svi vi koji imate previše slobodnog vremena, slobodno napravite svoj YouTube kanal, koju god nišu da izaberete, znači možete da uspijete. Nije da se ne može uspjeti, može se uspjeti, ali morate da budete još uporniji i češći i što češće da objavljujete videe. Nemojte da budete kao ja. Budite češći i redovniji i naravno to će da bude bolje i bolja će zarada da bude. Ja se nadam da će ovaj moj video da pomogne svim ljudima koji su pokrenuli YouTube kanal, koji ne znaju kako sve to funkcioniše, koji se nadaju i koji bi voljeli da zarade nešto od ovog YouTube-a. Nadam se da će ovaj video da vam pomogne i samo nastavite naprijed. A do nekog idućeg videa, gledamo se. Ćao!